magbasa, magkulay, magsulat para matuto. Bye-bye, guys. Hi, guys. Mag-aaral na tayo para matuto. Subukan mayap aaldo ke kayong mag-aral king kindergarten ing aldo ini masubuk ing nan ku agagawa ke laring miyayaliwang pangimot ning kekong katawan aki kilala laring miyayaliwang letra numero at salita king grupo aki kilala ring bage akule asul at ugis triangulo gawan laring pa magsane balang kawon ing kawon ing module ay ni mi malya rineng sulatan at kulayan panuto i-check la ding pangimot na agyo mo gawan. Bye-bye, guys. Mamay. Agyo kong tumelak. Agyo kong mamalis. Agyo kong mangkanta. Agyo kong mangsulat. Agyo kong manglundag. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Kindergarten, mumunang quarter, module 4, agagawain pansariling pangimot kimiyayaliwang paralan panututo bilugan laring makayaliwang letra numero o salita kingdane M. Oh, ano? Basan mo. Apo, 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 apo. Okay. Panuto 3. Baka san ya ing numerong 3 gamit ing asul pangule. Hello, guys. Mangkoral na tayo. Anong number yan? 3. Basahin mo to. Panuto 4. Sanong bage ingkule asul sa diyan la iya la ding lagyu at kulayan la. Saan yung kulay blue dyan? Turo mo. Kulayan mo yung mga kulay blue. Kalakalali, ha? Balyena. Naman para matuto. Tandanan. King grupo o dane ding letra numero o salita atin metong a makayaliwa pakalawen yulabang akit yeing makayaliwa king grupo o dane kokak Kokak. kokak kokak To. pamangawa panuto bilugan laring miyayaliwang salita king dane. Bye-bye! Basan mo la. No, basan mo la. Basa, basa, baso, basa. Turo mo. Lima. Ano, una.
Kuna. Pera, pera, pari, pera. Mata, maso, mata, mata. Babay, da. Basa, basa. Baso, basa. Answer. Naying answer. Baso. Oh. Number 2. Mawan tayo, mabilog. Wala ka balak si Deng. Oo, pwede na lang. Una, kuna. Una. Uno pala. Uno. Oo, uno. Oh, number 4. Pera, pera, pari. Very good. Parita. Oo. Mata, maso, mata, mata. Maso. Good. Bye-bye, guys. Tapos niyan, so ano, basahin mo to, ha? Basahin mo muna. Week 4. Week 4. I-check lading litrato darang pangimot na agyo munggawan. Oh, sige. Ano yung mga kaya mong gawin dyan? Ang lagyo mong gawan. Mamasa. Oh, sige. Check. Magkanta. Mm. Mamalis. Mm. Pangkoron. Mm. Mga pinggan. Oh, sige. Bilis, ang tagal. Tama ang magandang tingin. Basan mo na yun. Week 4. Pikabit lading ustong pangimot karing litrato gamit in gulis. Basahin mo isa-isa. Lulundag. Mamangan. Susulat. Magganta. Teterak. Oh, connect mo. Lulundag. Teterak. Bye-bye. Bye-bye. Madam. Hi guys, nambasa na tayo ulit. Week 4. Di na niyang check in letrang makaya liwaki king balang dane. M N M M N. Oh, ano yung answer? Oh, check mo. E C C C C E P P P P Q Y Q Q ya Q. Q. Bye bye. Quarter yun eh. Basan mo, dik eh. Week. Victor. Nani? Week 4. Week 4. Oh.
Quarter. Quarter. First quarter. Na? First quarter. First quarter. Oh, basahin mo yan. Week 4. First quarter. Di na niyang X in numerong makayaliwaking balang dane. Bye-bye! Open, close, open. Malabugars. Week 4. First quarter. Bilugan. Yaing salitang makayaliwaking balang dane. Bye-bye! Baso basa. Basa basa. Sige, sunod-sunod. Babi 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 baba. Lata mata. Lata. Lata. Pusa pusa puso pusa. Taba tabu tabu tabu.